Dan nok kopodeng siapa tahu. Nok kopodeng mun ngujan siapa tahu. Siapa tahu. Ya polami dikasih peratu. Polami si Jumatan seperti itu. Kan berdela pola. Coba dia bangkit. Bangkit ni gulaban sambian masa pedang. Semari ibadah, setak ibadah, ada. Sejelang bakun jelang, sekoning bakun koning. Apa jang tak apa jang bakun koning. Ada tak pedang. Bila sepedang, ku laku ning akhirat. Mun abojong, bojong kebi. Bini anak pasah kebi. Mun bojong insyaallah. Keng beda deh Pak. Ari sekadeng enteng gulaban sampean. Napa? Tak pati aja ge perasa. Padahal napa itu buah kibi Rasulullah? Kasru khatiri mu'minin asyaddu min hadamil Ka'bah. Nyake atina orang mukmin lebih raja tusana tempeng ngancur Ka'bah. Reng bindeng pasan setong ikala perasaan Nabi sampean lebih raja tusana tempeng ngancur Ka'bah. Napa? Itu buah kibi ulama karena Ka'bah ke sabangun Nabi Ibrahim Pak. Sabangun. Tapi mun ate na kuluban sampean maudhi'u nadharillah. Tempat Allah ngula 3 bulan lah lebet ate. Mun ate sake Allah saya tak nerima Pak. Jadi Bu. Mangkana beda sahabat dimin mator ke Rasulullah, ya Rasulullah, inna fulanah. Saungkuna beda orang bini ya Rasul. Tetiap mun urusan lok colok ada biasan de enak dia. Iya, mun enje tak pate biasan. Terus. Inna fulanah tasumun nahar wa taqumul lail wa hiya si'atul khalq tu'dhi jiranaha bilisaniha. Napa itu waki bersahabat ya Rasulullah? Mator nih ke Rasulullah, abdi nanti tetangga. Apa-apa? Jawab Rasulullah, mun siang apa sama lolo, ruku tak buambu, tak beka, tak ngaltok ruku bu. Mun malam asolat malolo, siang apa sa, keng siatul khalqi, coba bawa teka. Pas ingat jangan kanca gula guru berharap penceramah sediri Bondowoso kemalik senusi. Pas mon kerpekir, baki arke endreng gerengan itu. Mun ngampu aki beten, ki arke endreng gerengan itu. Cek saking tak ngampu aki amal. Derma, renggerengan mun mate jani pekereng. Sani pekereng pasti permis penganyap. Mata nabai gante eleker, jual di pasar paju itu. Padu itu. Padu gentengnya. King monoreng, cek pekereng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in amma ba'du. Sesami-sami kita muliakan para alim, para ulama, para masyayikh, seteja pengasuh pondok pesantren, seteja pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, wabil khusus seperti Morok sekejaki Kiai Haji Fawaidur Rahman Khairuddin, si asalepon dari Kebun Nangkabara, Pasangker, Pegentenan, Pamekasan. Semolja
Kiai Haji Asmuni Sugianto, pengasuh Pondok Pesantren Darussalam, Kiai Haji Adnin Muhammad, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fawzu Walwari, Semolja Kiai Haji Muhammad Samuel, pengasuh Pondok Pesantren Darul A'la, Semolja Kiai Haji Nurul Yakin, pengasuh Pondok Pesantren Syafi'iyah, Kiai Haji Nisam, Kiai Haji Mas'ula Ahmad, Kiai Ahmad Zubaidi, Kiai Musyaddad, Kiai Haji Rifai, Kiai Ishak sareng Kiai Asmari. Yang terhormat tuan rumah Bapak Masyadi sekeluarga, sesiang semangken mabada acara haul dari orang sepoepon, semolja Bapak Kepala Desa Bapak Niwar Abidin beserta seteja aparatur, seteja undangan, hadirin hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah abdina sarang ajunan paringi tapangki selera dalam setong are semulja nyamana hari Jumat, hari pol kompol, karena Jumat panika makna asala pol kompol. Jadi Jumat kaento pol kompol panika pol kompol kebagusan, karena ning hari Jumat sholat nika ikorting si asal lempak jadi dua tapi kudu apol kompol. Jadi korting panika. Mapa se korting polan al khutbatani maqama rakaatain. Karena sedua rakaat per khutbah panika akan teen dua rakaat. Jadi khutbah guru si dua rakaat pejanga dua rakaat. Pas jadi 4 rakaat. Apa napa para Rabu mak pas itong potong yang apa nikah? Keng sambian mak le gempang mele tak pot repot mele kenceng siapa aja Jumat. Tapi ternyata dua ki banyak sih tak bojeng Jumat. Padahal le korting. Jadi le korting ki banyak sih tak bojeng Jumat. Nah makin nikah alhamdulillah lestari sholat Jumat kaula ajunan paski ipo kompol boleh sarang Pak Masyadi kang kui apol kompol kebagusan malarmo kemaso dak kesetong debu bahwa roh kak dintoh apol kompol al arwahu junudun mujannadah bahwa roh kak dintoh pada ben pasukan perang berkelompok-kelompok fama ta'arafa minha iktalafa maka roh-roh panika bila ampon kenal pas estoh mangkan gelema kompol wa mata nakaro minha ikhtalafa mun saling memungkiri tarikan saling tuat tumunteng tanda maka ikhtalafa pasti berbeda. Alhamdulillah kau leban ajunan mangken ke ento apol kompol berarti ruh kita saling terpaut satu sama lain malar muka apolong sampai akhirat. Kalaban pamator apolong sampai ke akhirat tapi saya selamat. Karena kenangan beda dua di akhirat. Imma ilal jannah wa imma ilan nar. Bisa ke surga, bisa ke neraka. Jadi terus yakin. Tidak long bolong di akhirat. Cek amin. Tidak long bolong di akhirat tapi di surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semangken gak dito para Rabu acarana haul. Haul gak dinto. Estonah jak sakingah deeren beda. Jak sakingah deeren beda. Sebuh jak sakingah deeren beda. Aing sebeda ikak dinto fokus panika air penyegar maupun air aqua panika. Nika tak butuh bedana tapi kebutuh esena. Ngerti? Maka kau leban ajunan ngakali nalekana penta beda tak kira mangki sambian ning hadis. Bodoh hadis sebuare nyarem pian. Maka nyari itu lentar ke Arab pusat hadis ben Madinah tak kira nemu.
Tapi para rabu minabi matora dek ka esena mangki. Karena saya sehari apa nih ka ese. Saya deer apa nih ka ese. Beni beda. Beda apa nih ka tradisi. Beda nih ka kebiasaan. Sami sarang orang atahlil, macam-macam tahlil panika. Beda seversi tahlil Fatihah lanceng. Beda se keburuan. Ingat bekok ngelawan, compok gula bulumbungan ni keburuan. Langsung mon sepaan, mon teroi pemimpin boleh kelakun langsung afdalud dzikri senika. Tapi mun mari maca Yasin baik baca, kerujak baca dia ada. Sejak cocok mun kering jopok afdalud dzikri kok langsung. Lagi bener lagi. Bodoh boleh, mungkin gule tiga kilo. Bodoh boleh versi Benggalan. Versi Benggalan nika binabi atahlil beda kalimat ngak nika. Allahumma srif anna su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka ala ma tasha'u qadir. Versi Benggalan. Benggalan Sampang sebagian. Isu benar ada. Mekasan ada. Daerah Sumeneb benih Sumeneb benih kata tangka di kantor. Beda ibadah Allah nah. Ibadallah rijalallah agizuna li ajlillah wa kunu aunana lillah asanahullah bifadlillah. Bengkalan daerah Syekhona Khalil kedua muna tahlil beda burdana. Iya Nabi. Beda seversi kena Yasin Al-Mulk patahlil kena beda sepenika. Lekru tradisi ngireng ya toren sambiang. Cok-cocok kaki ning daerah nah. Mun keburuan ngalak sekeburu. Beda versi lancengan boleh. Daerah Kobanaan versi Ki Fauzi Sabadri tahlilnya sejam. Muntak pada jajan periksa ni cak kantor beda lepas lah. Sejam. Muntak pada jajan biar. Beda versi kan ni kan. Macam-macam tahlilan. Lah, beda ni kesini kacukan kan. Beda nyebu are nikah. Ternyata Nabi sebu are beda bental lah. Gi beda kan? Beda kelampina beda nikah nah, beda sedak nah panah. Langsung berkat. Beda beda paju ngah. Masuk akal. Beda lampu nah. Kerua lampu ben pajung jak sari hadis. Kerua beda. Tapi pun saya sarian apa? Nilai. Napa nilai ya? Sedekah. Mana benda sedekah? Hadis kena. Benih kuning hadis. Ning Quran. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Dabun Allah, maraka sedekah. Rezeki saya beri engkau jadi bagi ke sedekah sebagian. Jak bagi kepi jak. Pola dengan kui min lit tabait sebagian. Jak bagi kepi. Mau bagi kepi atau karan biar. Mau tak tondong ben saya kodungan keluar. Mun bah Roma nembian, pesen nembian, din kebia, payah torakio. Setuju itu. Mun tak buntuk ke lampi nembian men kasah. Nyereng ya tore pan peleman, pahlaku tore. Kakak malek pengadilan agama mun tak kuah. Istilahnya Allah dalam Al-Quran, fataq'uda maluman mahsura. Terjela ambian artinya wala tabsudha kullal basti. Cak bir lah sada telu. Cak perkem sada telu. Mun perkem ngak ni ka cerek nyaman. Mun bir kapi, cak bagi kapi ampon. Takut tak kuat. Beda sekuat dia. Beda. Serah Sayyidina Abu Bakar. Abdina nyombang agak ajunan Nabi. Sapon apa? Setuju ibu. Setuju ibu.
Sayyidina Umar makining sabaro. Sayyidina Abu Bakar setuju. Kan oleh ya, oleh. Kaya tak kuat kok. Iman Sayyidina Abu Bakar sarang Pak Bakar lain. Lain. Iman Muslim lain. Makanya Junan setuju kento ibri aman ben Allah. Napa aman? Sebagian. Gaga. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebagian. Cukup aja. Kemudian Allah ada kesedekah jadi ya sebagian saya beri engkau jadi ya. Sebelum baan jadi ida tinggi mati. Sadla mati ban ku laku bakas ta. Pakun mator ada ya bade. Ya Allah. Cak pamati aki semangken tunda Guste. Kor pamati sekejap aki, tek pamati mangken. Abdina sedekah ai. Abdina tetireng bagus. Ya lambat ke. Mun lamate ki sedekah. Anapa? Setong letak bisa keluar dari kuburan, dua magi bisa keluar. Siapa saya nerema? Jaring sebagai Antoni, ini Antoni, setuju nih. Lagi anban bini aneh, setuju nih. Nikah sebah genteng mendertin bolan nyaben ki cekak. Musli aja sejas, si teng megenteng bolan nyaben ki cekak. Coba mate jasen. Papa tojo ikan to. Kula yakin. Setajana buruh. Mungkin odi kojok ring ngoncong. Malarat sudah pak kotong 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, sini kan 5 tahun lagi, bodoh 6 tahun lagi, mun 2033 tak belum tahun lagi. Malaran. Coba sana mati sabak bang. Buru kepi. Pas ingat jan kanca gula guru berharap penceramah di Bondowoso ke Malik Sanusi. Pas mon ker waki ar keendreng gerengan iku. Mon ngampu aki beten ki ar keendreng gerengan iku. Cek saking tak ngampu aki amal. Derma renggerengan mon mate jani pekereng. Sani pekereng pasti permis penganyap. Mata na baik gante leker. Jual di pasar paju iku. Paju gentengnya. King mon oreng. Cek pekereng. Tak langkong nyon sabora. Manusia nikah beda kelemahan. Orang ni kamu lamate, ku laku manusia ni mon lamate. Kadang bau kita ikut puraki. Padahal tak tabrakan. Padahal tak tahu penyakit. Padahal benih kencing manis tak bucok. Keng mayit tu kudu bau. Pasal bendema. Kan beda orang meler ngocak. Buat mak je meler ada iya ban. Ku laku mon mati sing ngate bendem. Tak apa aja uap gini sih meler. Ya kalau nak kuat ke bau nak lejak bendem. Mon ban tak bendem engko ya toh. Lekor lah kuat ke bau ni ku. Bener gitu. Tadi tuli bendem mulai tak pati bau. Beten ni kan? Napa beten ni? Cak gula ban sambian mana jebok penyakit. Olah tak berdatang dari luar, dari dalam. Letak mau beda olah, nanti letak. Kan dari dalam berarti. Cak benih sahabat ini dari olan beko. Cak ini dari dalam. Nah, madakan dari wanita, mon gula ban sambian berarti tak cak mikir beten, tapi mikir amal. Malar muka teti amal saya terima. Amin. Ingat Pak Mas Yati makin kak dinto berarabu asedekah malar muka teti amal saya terima. Amin. Gulaban sambian makin andi amal. Napa? Amal tenaga hadir kakak dinto malar muka teti amal saya terima. Amin. Dan nok kopodeng siapa tahu. Nok kopodeng mun ngojan siapa tahu. Siapa tahu. Ya polami dikasih peratu. Polami si Jumatan seperti itu. Kan bedelah pola. Coba dia bangki. Bangkian ni gulaban sambian masa pedang. Semari ibadah, setak ibadah, pat.
ada. Sejelang bakun jelang, sekoning bakun koning. Apa jang tak apa jang bakun koning. Ada tak pada. Bila sepada ku laku ning akhirat. Kamma ke? Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Muwan ada ke berseri-seri karena bekas sujud. Jadi bekas sujud ni kan benih keluar di waktu itunya. Tak ada mending itunya. Tapi munding akhirat ku lakukan, nyentrong kan tuh nika. Duh, tertepak ke sambian. Binian, ya toren sambian oleh abeda. Ocol kapi, kota rok norok ah. Kenggelenon, sebedai sambian sesengabi ajutaan kenikah andikna olah. Andiin olah tetikuk laku bila ampun dapat kalau mengkopur tak ada setekakan olah kecuali orang-orang seperti itu. Contohnya tukang adzan di masjid tekakan benolak sekamar kena sekamar orang. Oh kenikah, alhamdulillah. Serak mana? Pak Mawi. Pak Muawi, berbahagialah Pak Muawi. Ajunan petena teekandain ola. Mon musleh yamba ola. Pak Muawi, terus lagi Pak Muawi. Terus lagi. Tahu saya mikir suara Pak Muawi. Suara makin tak nyaman. Mon perlu kedi kasih meja ke endring tedu. Mon suara sejak nyaman apa mendayu-dayur dan ngide ke orang luar. Oke, ayud liud. Rasulullah Allahu Akbar Allahu Akbar. Sini kene. Tahu sana tu. Oh, sini kene. Dan ngide luar. Hayya 'alas salah. Jika orjak ngangkui adan tentara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ampun. Gini kita reng. Apa jadi? Wes tak nak kong. Jojo. Binian se. Masak gula adan nge. Ampun jak termeleter. Degi mantar ke masjid ongke adan. Wah ngocak. Meletek kendai olah. Tidak berlaku untuk Anda. Hanya berlaku untuk pria. Kenapa? Karena wanita tidak harus ke masjid. Wanita di rumah. Mon maksa ke aja maga masjid. Uli tak napa. Asalkan tidak menimbulkan fitnah. Contohnya, syaratin jangan ke masjid. Di rumah teti sambian sebab sepol dan anu lalaya toret pun kia kan wang tak ada pak apa tak ada pak kan oh saja lah nama larat bahkan gula kan muntar cari ngembian tak wajib ke masjid tak kotu ke masjid sekutu ke masjid nih kan bagian si aku suku. Mon sambian lebur ke masjid berarti sambian orang laki sesaleh. Mon bian tatuan ke masjid berarti sambian orang laki sesoleha. Berarti tak pati laki. Ring laki setengah matang. Mun binian compok. Compok. Pola nembian dari koncon cetak sampai ke bebo. Ni kemun tak keng banyak-banyak orang fitnah. Mangkana tak oleh wanduanan mun beni mahram. Karena berdekanca si nomor telo nyamana setan.
Erop serop ban setan. Tekuk. Sandi tekuk ban selake sebini bah. Serop ke ban san. Neng. Tekuk gian. Kini akhirah dadi setan. Wes, manter selamat. Sera boleh saya tak gendai olah. Orang sehafal Quran. Jan ber. Bada setong kalimat. Jadi ngakin. Innallaha la yu'adzibu qalban wa al-Quran. Allah tak kira abri adab dak ka ateh saisi Quran. Munjepon Gus Baha ketika bisa setelah juz bisa ken apal surat Tabarok ampun tak kendai olak. Tabarok surat Al-Mulk roga. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir sampai akhir surat biar kerumun afal sambian tak kendai. Sia. Bede boleh tebuna ulama. Maka tak hafal keng lebur maca Quran. Lebur maca Quran. Tak ikandain olah. Karena orang selebur maca Quran termasuk ahlul Quran. Guste Kanjeng Nabi adabu. Inna lillahi. Bani wa inna ilaihi raji'un. Mati. Inna lillahi raji'un. Inna lillahi ahlina minan nas. Songkun Allah akeduan keluarga dari manusia. Terus sahabat ada mator. Pasera kento Kanjeng Nabi. Mapas Allah akeduan keluarga dari manusia. Pas adabu yaria ahlul Quran. Sera ahlul Quran nih kak. Setong si hafal Quran. Dua orang selebur ngaji makna Quran. Telok orang selebur maus Quran makita hafal. Mantar masuk salah setengah. Amin. Mangkana kuburan lembak maringoca. Quran ni kan tetikan ternyata. Kuburan ngujak sini kak. Ana baitul wahdah. Engkau ria kenangan bi ketibi. Sengak ya. Mun masuk kangkok ngastete. Sepeban. Faja'al laka mu'nisa. Maraban nyari kanca bisa menghibur. Wahuwa tilawatul Quran. Yakni maca Quran. Tetimun orang lebur maca Quran. Mbian bekalan dia kanca lem kopur. Oh, alhamdulillah. Termustajabah. Mantar bisa. Bada saja tengkina. Mantar kenceng. Kenceng resa tak pateh. Padan mangken ni anak pembian mahadir sehat belum tentu karena beda tak sehat entar bener olen jeng aja beda sebangun cak sempat beda setak sempat kengin sempat lagi coba ada si andi acara ibu burung ni beda andi acara pun jelas le janjian ike tinggal tu pengajian entar ke pengajian kan berarti eston tak sempat. Keng serwan ni kasih hadir mungkin sekencang orang ni kemaki tak sehat mon kenceng entar bener gi hah majang ibu burung Allah ya kana majang ibu burung la haula wala quwata illa billah entar oleh kencaran si raja ya Allah lama hilang cukup tuh pangaraon liya jakalan labur tergantian yang secik si raja sebanyak si barokah kok segulesan senek ini wah tak tek aduh mon kun janjian benoreng baburung bendenan hari ya majeng baburung. La ilaha illallah. Luar biasa. Mau tak geng kenceng. Kenceng ternyata mengalahkan segalanya. Bener. Dan ini kegula saya kata roh ini sepah kenceng ngeri loh. Sepah kenceng. Embian ke kantor ini mau kun tako.
Banyak sangat terakhir. Bah bodoh ion jeng, Pak Mas Yadi ngonceng. Mari entar gula king takok kak. Tagung kok peteng abad kok tak kata man. Lebengan lentar dena. Pak bodoh boleh. Dan Pak Mas Yadi. Tore lentar le ke romane. Gula king todus. Kebanda jangan kok gua. Siapa sih numano. Tak kira bengal je. King mun seni ke mana rabu. Mayu sentar ke Roma pada pengaji dengan muslim. Dosa oning gula king je tak kenceng ah. Siapa sih nggak terakhir je. Jak mun ring tak kenceng niki suruh entar nyari alasan kan. Kau saya sakit COC kau apa? Padahal tak sakit je. Wah, bung lembung nalang colocot. Biasa mun binian mun pengajian. Keridu di bung kembungan. Wah lah, melepok-lepok. Wah lah. Wah ada cekawah. Tina detek laku na buk, toron tibi jadi bakun. Mun binian ngisru. Allah. Locot makana. Tembak tak katoman. Wes. Geng jan saya tegang kembungan mun orang locot bah ngocak. Yes. Mele-mele maran. Allah. Ya Rob. Wes, para Rabu sebetan gula mau jakin. Pon, lanjut lagi? Tentu ini kan sedekah. Loh, sedekah sesemangken gak dintoh. Sesemangken nih kayatorakin banika. Sarang tuan rumah nih para Rabu. Nika aropa aki sedekah si bekal eka sango make lemari pakirim. Kani pakirim garing sepo. Make pakirim garing sepo di kese kasango kulaku. Jadi ternyata kenceran ni buto makele pakirim kau re. Jadi sambian, tore macam Fatihah. Riberin Habib Umar kan Rabu ke Indonesia lagi. Habib Umar nerangaki, siapa sih macam Fatihah sekalian aropada ben maca 2 per telok Quran. Jadi mon maca telok kali Fatihah pada ben reng hatam 2 kali. Jadi mon maca telok kali pada ben reng hatam 2 kali. Surat Ikhlas kul huwallahu ahad kerua. Mun baca sekalian pada ben maca sepertelok Quran. Tetibun maca telok kali kerua pada ben hatam sekalian. Jawab Habib Umar. Berarti imbian maca Fatihah telok kali, maca surat Ikhlas telok kali, pada ben hatam telok kali. Pasembian manguca, mak demang nih kakek gua. Anak pembian mak demang, ika balabi gula. Biar ni berdemang gara-gara oleh usul Nabi Muhammad dekat Allah. Lembak Allah matabar ke Nabi Muhammad. Mara Muhammad. Baan minta apa? Kursi penting baan ridha. Mari beri naban Allah. Sepenta Nabi Muhammad setong. Wallahi la arda wa wahidun min ummati finnar. Demi Allah. Abdina tak ridha ya Allah. Mun umat abdina setong bayi masuk neraka. Abdina tak ridha. Ya Allah debuin. Iya. Loh, karena Allah kento nyanggupin umat letak memasukkan neraka maningi setong. Ni kemun tak kebayaki kenjuran sejeraja. Tak masuk. Cak umat Muhammad, Nabi Muhammad ni akhir-akhir. Kalnakan. Bener? Cocok. Ambian mon nyongok TikTok atau siaran langsung 2 jam tak keresah, bener. Maca Quran du lambar awai. Mon etrosaki langsung nongep. Gula sana aja ke santre Roma. Baca gula. Tahajud dan guru kan ya do TV gula. Jadi lemah Jokowi kedua bini gula kurtak. Mangkui son guru ah. Joko. Nak kiai kan Joko. Pon. Tahajud dan gula TV. Tahajud jemaah gula. Bang ngocang. Kan tahajud tak boleh tahu sahaja jemaah. Engki. Keng gula ngalak dalil bugiyatul mustarsyidin. Moniat ngajari biasa oleh. Keng tak oleh kenceran jemaah.
Sana kan. Jadi nang kui gidi ka gula. Malay kenceng ruang. Mun cerobi ka tibi, tedung tak kira pejang ja. Engkau ikal-akal jengkau dah ya kia lamba. Ya kan berdasarkan dari pengalaman. Kan meri abejing napa. Lu itu kaki. Tadi imami begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kendak kan kui jahar gula lawanan. Allahu Akbar, sami Allah. Nah, jadi kan bahwi dalam baru. Kru apa rabu gula atau lega kasa. Oh memang gula atau lega deja. Di lawak itu. Gula atau lega lawak. Tangar si di lawak. Di deh jagit. Dubah kelar leer gula si kedaja ke lawak sini kan. Ajalan gula sambil wirid guru kata. Ajalan maju kan ada ibu di jebol lah gitu. Entar keluar gula, mau santri lagi yang 1000 lebih kan, untuk 1000 keluar gula, dalam, gitu, entar ke dalam, luar gitu, tapi mau berdeka kanan tangar kape, ngaramon bi setan ri awirid, tompak belah, tompak, gitu kape. Pagkaluar nase aluncak segala piring gerobok sebah tak ketondur kan mun pengajian kitab guru mun berakhir kan kui Rabbana anfa'na bima 'allamtana kan jadi kaki Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una san Rabbana anfa'na gini tangar kapina kan apa setan buru kaping rana parah ngocak ngaram pakai setan tugas selesai teti ngak mengkene ngambian kelano di kemun tak king bat hebat ongko sambian katondu gini ngaki pengajian tapi sambian berangkat diri lebur ani kah tangar kapi setan repot ibadah demak masih ikulur ini ngaga ikulur katondu lagi an ipatek rokok des dan setan taning kamu sore aja taning kamu sore aja arah apa ya magi apa ya cepat boleh gue dengkot aduh berdarah ada setan buru ngaga ntar kamu mati bro binian jentar boleh oh binian bayarin tak rokok ngokok itu tombawan setan pakai luar pentol agak boleh ngocak lah tak bisa aja kering bindeng ini tak bisa aja KO deh mun santre nih masjid kan tak rokok tak akan ngakan asli ibadah nyaman tompare langsung agak lupa kadang keluar bentuk madu naropo. Bayi madu wah, beni joil. Mai temu jauh madu, jauh muni jauh kau deng sini kah? Kan madu berarti, mun joil kan, aning dan, mungkin kan pun tu. Esrodut ya acan. Berarti madu wah. Jangan caci mabaci pada tak retin tak gedang pada ke musleh haram pada mun lecek payan aja nih bini umbian ngerok masalah ngerok aja ile kok iya boleh sebenarnya bagaimana mah ban pada ngerok ya kok boleh coba ban pada mah pada coba nih mana pada coba aja coba pangluan nja arama kita yuk beri mercon. Aduh, dah, iya, mayo, iya. Oh, bu, iya, oh, ya Rabbu. Alhamdulillah, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika ya Rasul ya Habib salam alaika salawatullah. Sekali lagi sallallahu ala Muhammad sallallahu Allah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika ya Rasul ya Habib salam para Rabu sebedan gula mulja agin kadinto ke fawaid ampon Rabu ban bekto ampon cokop malam gula gun setong nambah naga panjenengan mina bibisah yulang na boleh mina bibisah dalam ren aren panjenengan gak dinto karena panjenengan subangken setak keduan ring sepolake resipo bini nikah umpama lastarinya ibuin mon adan te ahwal abid keluh mon mabed kadang tak sempat kadang baca tak andi kan sedikit kan ngalak dua dalil sepertama pada dalil saben kelakuan kebagusan ehososaki kento ampon depak jepon mon kering tua dua tapi mon jepon dan gula tore ngalak dalil berikutnya makle pada yang kui cek bisa akrua kulaban panjenengan gak dinto dalam sabkapina kelakuan kebagusan niat tegeng kangkui mau mulja ring tua kula emot kadabuna Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam setong kita pepon beliau hanya takin orang ni kemun tero kenceng ibadah kau tutoroin niat karena mun tadi niat melarat saya itu kenceng ya sin kru ibadah coba sambian magi bak pulau setong koran di niat contoh nera utang nang ke perlo makin kita andi bahan padahal parlon lah orang setengah bulan maki bak pulau tong ibadah korban desa tuan bener umpama lagi bedeki ay pas ada bu siapa nika ketoi forum bang niko tika montero taka hajat parlon na salamat maleta ojen si umpama na pah niko parlon at kedia niko male selamat biaya male sae kat niko kedia coba maca surat waqiah ben marin bekto telo kali ibaca bakun maki surole mai baca berarti kan dorong niat mun dorong niat tak bisa kan banyak orang ngatanya ke gula sambian niki muslim apa jamu niki cek sambian bani kata ambut gula kadang gula kuki badi Madura lemah lem guru gula la cara meningi coba iki kama gula ki morok gula kol 6 mari sapu morok gula pidato i Jogja gula kuki morok anak napa si paham kuat sama kuat ni setong napa
Pakuwa apo sang orang monte ientare sini kekun. King teroma bunga. Cocok tak cocok pidato le iya. Tak cocok melela tak nguncang boleh. Seperti ni kegula. Teroma bunga guru. Pola na mapunga ni kencer na raja. Apa boleh bagi? Napa ni? Ilmu saya bagi bagi manfaat. Kan mapunga be luar biasa. Ingat panjenengan mungkin ni. Bajan majeng jan segi berubah tak majeng. Ndak gelu. Ni kapa masjid di pa ni kemalikan banyak pesen. Ni kemon pas ibaba dak seentar kiamat ke badan. Kun ki hai sirabu omam. Aban ndak benerengi. Biar. Mangkan sampai pada debu al-alim wal muta'allim syarikani fil ajri. Orang si alim ben si ngaji. Maksud si morok ben si ngaji, ada debat dari. Kencerna debat. Mak bisa debat karena saling membutuhkan. Make pak alim menoring tapi mondak sing idinga kita hanya memorok. Napa? Abentah ke tibi nyam ngaranyam urunyam. Ngecapak lah, ngecapak. Jadi saya kong, saya sampai di rumah burung majeng, rumah burung anu perjanjian, saya kong. Dan muka ajunan oleh kenceran seluar biasa. Jadi sekali lagi patoran gula, mungkin nembian tak kok tak sempat ke budi sehol ngahol, takut tak sempat. Kini ya, manter kelakuan kebagusan, ya toraki king trauma bunga ring tua. Saya kedua, insya Allah ring tua nembian ibu bunga lemu kapur. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Orang sepok ngimpok tunyana sesampai lopah kapajengah ku lekuk nang irombonganna korun fir'aun ban en lainna la ilaha La ilaha illallah. La ilaha Muhammadur Tatapeh lamun tunyana Kebai panguat ibadana Waktu lebat neng itetena Santak katih angin topana La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Orang mateh kuntos dan tosan Dari seodi kereman Nak potoh sekebai arapan Setakok dak kapangiran La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah
Muhammadur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin ashrafil mursalin sayyidil ghurril muhajjalin as-sadiqil wa'dil amin wa syafi'il mudnibin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahrimna ladzata ma'siyatik warzuqna ladzata ta'atik. Amma ba'du, hadratal ulama, para masyayikh, para alim, wa nakhussu bidzikri fadilatal muwaqqar ad-da'i ila Allah Ki Haji Muslih Adnan khadimul Ma'had Nahdlatul Ta'limiyah seabtina sangat mulja'aki terhormati. Termuka-muka ilmu seampun ipada pak teti tambahan ilmu sebarokah manfaat dak kaula sareng ajunan, amin Allahumma. Ajunan Fadilatul Muhtaram Ki Haji Asmuni Sugianto khadimul Ma'had Darussalam seabtina sangat mulja'aki terhormati. Ajunan Ki Haji Adnin Muhammad khadimul Ma'had Al-Fawz wal Wari seabtina sangat mulja'aki terhormati. Ajunan Ki Haji Muhammad Samuil, cukunan ajunan Ki Haji Nurul Yakin, ajunan Ki Haji Nisam, ajunan Ki Haji Mas'ula Ahmad, ajunan Kiai Ahmad Zubaidi, cukunan ajunan Kiai Musyaddad, ajunan Ki Haji Rifa'i, cukunan ajunan Kiai Ishaq, sarangan ajunan Kiai Asmari, sarangan ustazah, para ulama, para kiai, para tokoh, kong langkong kepala tisa, bindang, ajunan Bapak Niwar Abidin seabtin sangat mulja'aki terhormati. Ajunan ustazah, para asatidz wal ustadzat, kong langkong ajunan Ustaz Nur Khalis seabtin sangat mulja'aki terhormati. Sahibul hajah Bapak Masyadi saya rasa makin kak dinto makompol kaula sareng ajunan dalam rangka ngahole bangga seponah. Muka-muka hajat kak dinto sataja keterima sareng Allah Subhanahu wa taala. Muka-muka bisa mapunga bangga seponah, amin Allahumma. Ban si hadir sataja kak dinto yari samangken insyaallah sami-sami ipapunga bangga seponah, amin Allahumma. Karena terus terang itu buaki sareng ulama anak kak dinto minangkah amalah orang sepo. Kula mancing lagi pak, korsena nyelem, anu kayak cangkolang eki, raja kelu katas nih, alhamdulillah. Terus yang pak anak kak dinto amalah orang sepo. Tetipana pak saos kalakuan sekala kobi nak potoh kak dinto ekeremaki kak orang sepo. Makanya itu buaki sedabun Rasulullah berde kelakuan sekalakuan kak dinto kenceren kak dinto bekal eka andi bi kuleban sampean sampai ku laku ke alam kubur. Ti kuleban sampean kata kotu oning mbak sakak dinto. Kaang kui abak ni kapok ngimpok kenceren ni benih karo kunang tunya. Kaang kui pok ngimpok sangu ke akhirat ni ke benih karo kunang tunya. Tereh. Neng iya akhirat ke into perjalanan abid. Neng iya mahsyar ke into kuleban sambian akompol jeng manceng abengkang selak setojana kak dinto masana 7.000 tahun. 7.000 pak. Kuleban sambian udik neng tunya sabitek. Mak sampai sabitek cek pak polo otang lo datang gimungan pak. Ni kayak 7.000 tahun neng imahsyar. Lain neng panapa mizan, lain neng ibaath, lain neng etete guys. Itu buaki etete itu perjalanan ongkana 500 tahun. Lorosa 500, toronna 500.
1.500 pon tambah 710 beluk seket tahun mayu manggang kula ben sampean pakon pok ngimpok amal pa banyak ngak mangkin ni kan pok ngimpok amal akhirat kibagi duk tojuk kati mangkin masyaallah raja tak raja kencerna raja pak terik keterima abi Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma nah sateja kelakuan si kelaku kula ben asrang panjenengan itunya kento kere maki kering sepo amin Allahumma neng itunya kula ben sampean bisa pok ngimpok sangon nikah keng ala ko tibi pak ki neng tunya nikah len neng ai kok mak beda alam semerdua sami nikah abak bisa pok ngimpok amal kamma neng darul barzakh neng roma kuburan tetapi make abak lah mate ki bisa pok ngimpok kenceran ki bisa nambai sanguh ki bisa nambai bekal kalaban panapa setong awaladin salihin tarokahu engki kak dinto kalaban andi anak soleh seeting kel ring tua mate keng anak itunya bagus saya tak saya pak soleh bu ngiding bu hi anak soleh ni kabeni polan teti ustad anak soleh ni kata kau tu teti kiai teti panapa saos sepenting bagus tak nyala bagus soleh je pak tuti reng tani tak nyala so leh hasil alhamdulillah tak hasil tak merongok soler wah niki ajualan tak cek benyakan ngalak tak sampai riba bagus loh pak sampai debuaki at-tajirus saduk tegeng keng jujur aro tegeng bakso sebudir niki nain mainan tegeng keng jujur ku laku nang nyari kiamat oning sampean salafal ben para aulia salafal ben orang-orang soleh bah mak kalau setingkat ben orang soleh cak tegeng cukup nang pasar pak keng mulja apa cur tadi orang soleh ni ka beni karo kun tadi ustad mun pasapora orang soleh kau tadi ustad tadi kiai ilah ke swarga bu isabor kan beni ustad kabir ya seumpama bahan neraka kabir yang kok kalau kun si masuk do iya kelu iki punten soalnya gitu beni polan kain punten soalnya satu aja saus pasera tuti panapa saus sepenting bagus tak nyala ka orang nikah so sapora can kolang make ustad mun lako ngala perasaan orang kelu yen desa kana sapora pak ngak tukang ceramah deh are kadang gung nyinggung boy deh pak tak karo kuneng tunya can mulja neng akhirat tetemu kiri kana ngiding Allahumma shalli ala Muhammad alhamdulillah maka ngireng pak kula mangki hadis terus nih beda kita pakai itu nang al-fawaidul apa khasaisul ummatil muhammadiyah nah pedua lagi deh termasuk aku lebih sampean salatul rajul fi jamaah tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suki 25 darajah orang selebur berjamaah siapa kala sesubu berjamaah cung ialah angkeplah kapir kanak kah ialah mati na cek lecek sekoni tak apa alhamdulillah apa jang berjamaah pak napa itu buaki bi Allah bakal tekel kaento salat ta kaento pet sakemi derajat tempeng apa jang ketibi Roma bajang berjamaah ke masjid kaento sakemi tingkatna pak Masya Allah abe pak andi anak sapora tina tau sahabat setong misalnya setong anak keng sampean mati anak libur berjamaah anak libur ke masjid ngapa kencen dari sepon deh pak amin Allahumma sapora ngahole pak mulai dari tong setong sampai tok petok banyak abi ini nyatos apa boleh nyibuh naon dua nyibuh terus hol keng sobun tak apa jeng tak bisa apa ngaring tuh pak tak bisa ngiding ngohol kena do mahado
nyibu merabu kiai sobu tak apa jeng tak bisa ngiding nih anak soleh kan itu ketika itu pak tuh tisenos aki kalakan bagus sering orang tua seki odik roh lama tereng itu saki bi anak berjemaah itu saki ke masjid itu saki hari soleh amin Allahumma nih setong nomor 2 ambil deh kata apa nih iya ayo mau urip iya cak kikir kana kok kiai terus ini wadhalika annahu idza tawadda'a fa ahsana alwudu mun orang kento wudu bagus wudun dak dama thumma kharaja ila almasjid pas mangkat ke masjid ngak gelak do Jumatan ro karena bojong kabir hi dak dama la yukhrijuhu illa shalah lam yakhtu khatwatan illa rufi'at lahu darajah wa khutta anhu biha sayyi'ah masyaallah anak kento ke masjid pak ngalah uduk mereng ngalah uduk ke masjid tak keluar orang itu kecuali apa jeng ke masjid tak tengkak orang kecuali tengkaan setong tengkaan ngangkat derajat setong tengkaan ngosot tu sana amin Allahumma mun jen jauh kan jen banyak tengkaan dari pak marah oleh anak kencoran nih setengkaan yang kak derajat anak setengkaan ekosot tu sana ring tu masih kubur pada anak setengkaan yang kak terus ring tua setengkaan pun ekosot tu sana ring tua saya kopur latang gentangan koncoran ro nyilente nap anak po mangkana marah kana mun ke anak urusan akhirat pak ada tore nggih mun urusan sapor urusan dunia PC pakun nga marah-marah pak ari mun tak ontong make SD banyak tak lulus re mungkin apunten. Mayu mak ngakan oleh di mah. Iya ruah. Mungkin apunten. Apa? Sabar. Rezeki ini kita tanggung bi Allah. Setong Pak syarat Pak. Napa itu wakil dabbah wa ma min dabbah. Tidak dari itunya. Kenapa saus seakuli? Ndak iya. Kur akuli ngakan bakun. Ya mun tidung melulu tak bisa deh kana. Tina make tandi jasa Quran lakok jo ngakan. Yang kita punten. Bahkan sapora ning Mekasen Pak bodo orang paling soki aku tak sultan ada Pak tak lulus apa. Yang kita punten. Allahumma shalli ala Muhammad. Nih, rezeki ini kita pada ngaki Allah ke orang si sarjana anja kapi. Wa ma min dabbah. Tak ada dari hewan si melata si akuli illa 'ala Allahi rizquha. Tanggung pakun bi Allah rezekina. Tadi carus urusan dia keluh. Ibadah dia pakada tore. Ilmu pakada anak. Mula anak andi ilmu la bagus tahu halal haram mati tak ada prank tu aja lah. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah. Ni efek ke andi anak sebagus Pak. Masya Allah sebelik ke terus tak terus. Mula anak tak bagus sesosa basirah. Orang tua sacereng nang kubur basirah. Orang tua Pak. Masya Allah nih. Insya Allah mun nang ibin dengi. Mun bojong insya Allah bojong kabir kana. Amin Allahumma. Badan nikah kadang saya tak pati perhatian kuleban sambian. Padahal nikah raja Pak. Akibat raja, kencur raja. Nah pacaan si gelak roh. Tak pati aja ke perasaan. Mun abojong, bojong kebi. Bini anak pasah kebi. Mun bojong insya Allah. Keng badar ya Pak. Ari sekadeng enteng kuleban sampean. Napa? Tak pati aja ke perasa. Padahal napa itu buah kibi Rasulullah? Kasru khatiri mu'minin asyaddu min hadamil Ka'bah. Nyake atina orang mukmin lebih raja tu sana tempeng ngancur Ka'bah. Reng bindeng pasan setong ikala perasaan Nabi sampean lebih raja tu sana tempeng ngancur Ka'bah. Napa? Itu buah kibi ulama karena Ka'bah kisah bangun Nabi Ibrahim Pak. Saya bangun. Tapi mun ate na kuluban sampean maudhi'u nadharillah. Tempat Allah ngula 3 bulan lah. Lebet ate. Mun ate sake Allah saya tak nerima Pak. Jadi Bu.
Mangkana beda sahabat dimin mator ke Rasulullah, ya Rasulullah inna fulanah. Saungkuna beda orang bini ya Rasul. Tetiap mun urusan lok colok ada biasan dak enak dia. Iya, mun enje tak pate biasan. Terus. Inna fulanah tasumun nahar wa taqumul lail wa hiya si'atul khalq tu'dhi jiranaha bilisaniha. Napa itu waki bersahabat ya Rasulullah. Mator nih ke Rasulullah. Abdi nanti tetangga. Apa-apa? Jawab Rasulullah. Mun siang apa sama lolo. Ruku tak buambu tak beka. Tak ngaltok ruku bu. Mun malam asolat malolo. Siang apa sa. Keng si'atul khalqi. Coba bawa teka. Tu'di jiranaha bilisaniha. Lakonya ke tetanggan keleban lesana. Ngalak perasaan da irwa. Benle cok orang andi sepeda ngaji petau. Beda? Harukan perasaan ke si andi. Roba lagi. Napa itu buaki? Napa itu Rasulullah? Katipan apa ke toh kumah? La khaira fiha. Aji benireng bagus. Hiya min ahli nar. Aji orang ahli nara. Apa asa? Reng bindeng apa asa? Iya timbulan basah. Mungkin punten. Nih kamu siang apa asa? Mun malam asolat mau tahajud bu. Tak bu ambu. Keng lakunya ke tetangga. Napa coba ki? La khaira fiha. Benih-benih yang bagus dia. Hiya min ahli nar. Aja orang ahli nara. Sengak bu hibuhi. Jaga perasaan. Lebih ke orang taan. Orang mun taan di raja perasaan bu. Di anu mereka ate melolor wah. Beda oncong ante oncong la deg-degan ate wah. Mungkin punten. Mangkan abak mun andi acara ro wa imam mantan wa imahol. Si miskin roken tarik kado. Kabola ke si miskin le kok sebelum nguncung ke selain nguncung ke boan kada male bunga ro. Alhamdulillah engko yang ke bagian tandi iku warwa. Mungkin punten. Bahkan kulis pokok pak mana kopak kana. Allah ada Muhammad. Terus lagi. Dalam dia. Ambu benje. Terus lagi. Ya mayu. Isa gulik an re Pak. Pas ampas ria. Ki buru asli narwa. Are ampas re. Teti lagi di ngaki mayu. Tak cocok mulai kada tarapa kesah. Allah ada Muhammad. Nih ngereng. Terus lagi. Kula bereng sapo bini tebui. Napa sih buat coba umi kula embu ni. Cong sengak ya. Mun beda oncengan dua apareng. Setong na orang soki, setong na orang miskin. Sengak kelui si miskin cong. Karena orang recong mun soki, akabe acara. Aro kadang mun gagal setia, tahun datang bisa kebayi boleh cong. Soki. Mun ring miskin dek kadang 3 tahun pok ngimpok teh. Tuti mun pas gagal, bilis akabe boleh. Teh temu lah, usah pok ngimpok boleh ruah. Makanya Masya Allah nih salah setong ahlak Rasulullah. Idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjala. Kanjeng Nabi ni kah mun yonceng reng miskin kullu bak kencangan Rasulullah ni. Pita bandeng bindang dia. Mun yonceng reng miskin oncengan kol 2 ro datang kol 5 teh. Mun sesoki siapa oncengan kak tuan. Mangkat kado Pak. Allahumma shalli ala Muhammad. Daripada selamat amin Allahumma. Masya Allah saya ibu jaga perasa sampai terus Kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kento setong waktu para panlong koloman Pak sareng para sahabat di masjid Kaisa karena Kanjeng Nabi keto paling sering di masjid Pak ben sahabat tak pate kubaran nih Kak ayo tikaf morok Kanjeng Nabi hati setong waktu para panlong koloman beda orang Pak al miskin beda orang datang nih Kak orang miskin gitu Pak orang tandi Rabu dah ke Rasulullah. Tuti bengi benih Pak. Wa fi riwayatin anggur, wa fi riwayatin korma. Nyaturaki ke Rasulullah, ya Rasulullah, kadin to korma ya Rasul. Tuti Rasulullah, alhamdulillah, sakalangkong ipontod biar Rasulullah Pak. Ikalak setong. Irasai biar Rasulullah, sambil misam Rasulullah. Cek sahen nih kuah. Paipon ni penapa itu sampai tada deh Pak. Sahabat saya pinggir tak milo teh. Padahal kebiasaan Kanjeng Nabi, mun ereng paring orang tak ketibi, pakun itu ke selain. Waktu kan teh itu biar Rasulullah Pak. Sampai tada bunga sapri. Alhamdulillah sakalangkong ya Rasul. Aju nanti saya nangarah kareng paring gitu. Ki alhamdulillah mulai orang gitu Pak kelebihan perasaan bunga.
Tinggal mulai sahabat posang mak burun na kanjeng Nabi. Masa king teriak akan mator sahabat nih kan. Ya Rasulullah, biasa ajunan tuum, mak samangkin tak tuum berdepan apa. Napa itu buaki engkau ki rutin lah nyoba ka kormaro, tinggi coba rasai pahe eko. Mangkan disingkot te beki keben, takok muni tuum pah ngeni ngucap bentalocot, mak pahe kormana. Perasaan kesaberi roeko. Tuti mau kemarin berengah beri pahe kakan. Coba bagi ke orang. Allahumma Muhammad. Nih aja ke perasa. Terus tak terus. Anak bapak mun urusan atre. Abek kadang nyapora. Keng lop baru tak bisa pak. Abek mun laku dungi sakit. Nyapora kadang nyapora. Keng pakun cekak neng dinare. Ngeding. Kula mbak pak, mbak kipon tukula. Kula sakancaan bentar terholis kisah. Di kula mulai di pondok ke SMP ras telok. Dapat keroma ring sekolah ke ni kada bocong. Marin muslimatan ni kuah. Marin Jumat iya kuah. Engki. Kula mator. Nyona hadis sabtina. Iya pak ibaring ibi abib pak ni. Kula ingat al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar sampai ke bawah. Terang aki. Engki siap. Pon muslimatan ceramah gue pak cuki ngode pak ada iya ki anor wa ki teger wa ki ngade ya ceramah tong mari ceramah pak turun bersih ngucak deh pak Rafa wo itu saya ceramah banyak antarwalem mah do iya pak bedengko ji pak tetem mobil orang gini kak Rafa wo itu saya ceramah banyak antarwalem uning sampean. Ketika gue ke SMP pak kelas 2 paling dibu berapa dibu 10 apa sini sampai makin di pun ketemu ben orangnya agar tak pakun hari iya lambok sing cak ndak iya nyapor karena king lo pendok tak bisa ngeding mangan jek kalak perasaan nih pak campon jek kalak perasaan atau buruk pak yang kita punten nih sampai debu lagi terus al ghibah asyaddu minaz zina arasanan kita lebih berat tusan nanti pengazina pak. Arasanan. Kenapa? Karena mun aba azina alakoh kula na'udzubillah tak nyoro pak punten. Azina misalnya tusa raja. King langsung minta sabar ke Allah. Iterima bi Allah pak. King mun urusan hibar pak. Tak bisa langsung ke Allah pak. Usah lebar ke orang ngarwa. Kebele apa sih rasanya nirwa. King tarik ti kok sabar isa penarasanan beun. Apa rasanya? Beun bibir bele apa? Iya beka apa dah iya? Pas kiki na bek renggang dah iya. Usah kebeler pak. Purumun pakai iya tak ada pokoknya pora. Isa pora bi Allah. Oh ngucap ada teh sabor. Tina ben. Marasanan orang dia. Allahumma Muhammad. Nih aja ge perasa. Kurap tina pak. Penyuanyar kento. Ki hasbullah Muhammad pak ki berde sama ki ngode pak paling pak pro lemak ke seket omra gula ngiding kento dari kabulan lah pak gula kiai kento sabun nabadi penyuanyar mengasuh neng Banyuwangi neng Kalibaru kisah tadi setang waktu kiai kento kuber ada Madura ada Banyuanyar apa kita supir serang kabule cek ipon mios depak kata ngajar ada bu kiai kento ayo pola mun ngakan na gelu nyari barung ki ijo lah supir pak selalu ngakan semakin ngereng, ambu pak nyari baru ngambu. Tinggal ambur pak ngubangi nasi pak ngubangi. Pon keluar nasi kisah. Lalu tinggal keluar keto ika akan nabi kabul depan supir nih kak. Tepak kasih baru nasin pak. Tepak kasih ijo baru itu tidak remes ika akan. Tinggal kan sekonik keto kan sekarang kok cukon kayak sekaro. Sekakung nak kiai keto pak ngarah tepak kasih nyaman. Itu erbi kiai pak. Sampai tak ada nasi ruah. Tadi akarat tak kebuler. Pulan mak kai ngara nyaman nasi ni ko. Ting tandi baru ya eko. Ampo lestari ada mak majar mios pak. Letin lah mios ni kepa debu kiai gitu pak. Gasbul gitu. Kenapa debu na? Arapan nasi ki puri ya eko. Baru kak dinto. Pada mak kita ngendi eko. Urusan kayak tabu mudi. Sepenting aja ke perasa. Nanti mantel ketemu menasik baru kemarin. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah sampai ngereng.
Lambak ni kepada ulama asmana Hatim. Hatim kan tak ambil gelar Pak. Napa gelar? Hatim al-Asam. Hatim setengel. Napa mak gelar tengel? Gara-gara aja keperasaan gitu Pak. Seteng waktu Hatim gitu baca ulama gitu Pak. Angkep menabi ke ento pasir ke asmuni ban selain ke isa. Kiai ke ento. Tapi ampon. Ya seteng waktu kiai kita alam mampa ke tangke ke sebab bengubangi ke tuku. Tapi depak ke tuku saja gini ke bereng bini aja ke para pandung tidungan. Ngolok salam Hatim gitu. Assalamualaikum senega. Tapi ano atau le nih sebini sambil dung tidungan to kerjot Pak pulan kiai. Abulan dos senega. Bu, masya Allah kiai, joker ya Pak. Dari saking santan abulendos ini kata kerjot sampai nerok kentok teh. Iya kan men kentok ring bini lain bendine ndake. Bek bede ngebes seru. Nih bede ihun, iya loh. Seborang gitu ada rusak pengajian tuh. Mau senada Muhammad. Nih bek ngebas, tuh kerjot si bini Allah. Mata makan tok kiai sini kak. Tuh timak mancung gitu ada joko motor ngubang napa-napa kiai sini kak. Le kiai gitu ada bu napa-napa gula tak ngiding ku. Ngubang napa-napa panjenengan gula bek tengel penyaringan. Nika pakar tek alhamdulillah tepak ka makai setengel. Niko. Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya sebini ini kisah asal todus burung si todus Pak. Tak ngiding kan to. Padahal beniking tak ngiding gitu Pak. Ngel mate. Uning sambian. Dalam kita Pak. Cabun kurap tina. Kak dinto Pak Hatim kayak ento singel mate ngel. Dari kejadian kayak ento sampai ring bini gitu mate Pak. Berempat tahun. Dari kejadian sampai sebini mate gitu. Belum belas tahun. Marah. Urusan kentok tuh ke belum belas tahun. Kena. Marah-marah. Nih aja ge perasa. Bu mun apa jong insyaallah mun dina pun tak tobeng keng mun laku ngalak perasaan dek kadeng ya Pak si berdok ki. Sengak mun bertamu seraboy si soki si miskin papadah. Engko anu le entar kalau iya sekalangkong masaki papadah ruah. Kalebun papadah masaki telur pada deh iya. Nggih. Sabora. Pak macedi abdina Pak. Kinuruddin hasbullah guys. Kita pun Allah maghfirlahu. Dimin beda tamoy kacau kathelem magento. Anu Pak purmain ruwarin minta. Cok tamoy dia beda dua Pak. Beda se madatang manfaat, beda se mailangan Pak do iyo. Datang ke Roma mulai rokok ro elang teh. Do iyo itu iki babi tamoy banyak ngak aja tin terima. Allahumma shalli ala Muhammad. Negatif bermain gitu mak datang apa Rabu dek dalam makin nur kento anu ken nur prapan pengajian. Dadi nyai semangki kento polan isaba itrep-tepan Pak. Bini sabab ibu itrep-tepan tadi beba yani itrep-tepan Rabu ken nur. Hoti pas bu siara sampean anu ke bermain gitu. Bu mai sabab ibu engko. Masuk ke dalam duk ke nyai Pak. Mai sabab ibu baru. Cek burma tamu ya Allah tak datang dan nak mun taking izin Allah. Sengak cek begitu kana. Wis kadang pati keluar teh. Bu bermain itu Pak. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah terpada selamat kabi, ada mulja kabi, terbisa polong sampai ke surga Allah. Amin. Allahumma amin. Hadirin para undangan saya mulja kabi Allah Subhanahu wa taala. Ampun kol telok Pak iki. Bombo tikal. Hah? Allahumma shalli ala Muhammad. Pon anu nih kah. Sepenting lah manfaat ki. Tengkor lah masuk dah iya. Mula amun to bukul mun banyak gelut to buki ya teh. Ngiding. Ti nanguk ni sekoni boy. Orang ngere Pak, mak boleh sampai pengajian. Apa jeng bayi mun abid gelut rusak. Mun ngimami masjid roh, pangala al-Baqarah. Beni kencaran lo teh. Tu pengajian Pak. Oh, sapa ora? Mun pa pengajian lu jam sabu-debu. Aro kadang pae torai dore. Conjong polero. Sejam setengah ngalak sedok entuk pae kuwa.
Tina ni sakoni ipai daripada barokah manfaat. Amin Allahumma. Amin. Hadirin para undangan saya murjaki bi Allah, mungkin Kak Dintoh peng sakoni dari atina boleh kelak menabi berdebu-debu. Iki. Menabi berdebu-debu sekotor sapor aki kibak ki. Menabi berdeka penderan menangkap tolong dari Allah dan barokah dari kuruh dan mengesepo wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.